Hilary Mutyambai ni athanete uthuthuria bara nginya utafanio wegie ndugamano ire yumiririe gatagati ga ikundi igire mwena wa Keno kaunti-ini ya Murang'a na kuria andu eri makuire na angi magurara. Ndugamano no yumiririe mbere ya munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ekinyitie kanitha-ini wa IPCA kuria kuma na igongona ria gucangithia mbeca. Wakia wa miaki wikaniria wa mahiga rira ria kuruta maithori andu amwe gutigwo na nguraro njuru na waru itwa itango kiria kitu gia thukio na wira wothe uraturutira ni anene aitu. Ici nicio mbica iria ihumbire mwena wa Keno kaunti-ini ya Murang'a kiroko kia umuthi riri ikundi igiri ing'ethanire mwena ucio undu uria ucungireirie ikuo cia andu eri na wangi matigwo na nguraro. Naomba Mungu wale wako kwa Mungu hawatatishika na hii vitisho yote. Si kama wamama wabunge tunawalaani wale wabunge wenzetu wamefanya tendo kama hii. Nini tunaona wao ndio kila siku wakienda pahali kuna vita. Mimi kule kanisani nimetoka tumeomba vizuri sana. Nimekaa kuku wana vita. Gai haishi tumukire riri munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto egutanyitwo gwikinyia mwena ucio igongona-ini ria kanitha thini wa kanitha wa IPCA mwena wa Keno na kwa ihinda maundu mothe mamba marugama maafitha borithi making'ethanira na aria megututhoraga ngahiha. Serikali ya Jubilee tuliounda kwa magoti kanisani tukiomba Mungu haiwezi kuwa ndio serikali inakuja kupiga tear gas ati kanisa na madhabahu. Kuna mtu atamwaga damu Kenya hii kwa sababu ya siasa. Hiyo ndio tulipromise watu. Haeni kwenyu mko na kazi, hamjamaliza kazi yenu mkuje Murang'a. Ndugamano ni cungiririe nginyagia rera ria kuruta maithori gwikio nja wa kanitha uyu undu uria ukomithirio na njira nene ni atongoria matiganite guku CPD wa Maragwa akiuga uthuthuria ni ukwambikwo niguo kumenyeke kiria githire na mbere. It is a very sad and regrettable day in Murang'a, Keno. We are a God-fearing nation and we should be the last to desecrate places of worship in the Republic of Kenya. Munene wa borithi Hilary Mutyambai nake kuhitukira ndumiriri agiathana uthuthuria wa naihenya wambikwo gukwa kiuria tati gwithema ngahia ta ici. Katika altar ya Mungu katika kanisa, kwa nini utumie altar kudanganyana na kutaja majina ya watu na jambo ambalo ulijui? Ona kuhana uguo ni kugeire no horeru na igongona ria thina mbere ta uria matanya mauma riri mbeteka icio ikumithitio na njira nene. Tulisema tunataka kuunganisha Kenya iwe kitu kimoja, ili tukienda kwa uchaguzi tena hakuna kumwaga damu. Na thutha wa kanitha atongoria ya mwaho wa Tangatanga mataburukio teti nginyagia mwena wa Githurai kuria uteti wa kiama kia Jubilee na wa mwaka wa 2022 uhurirwo. Rorifoti negie uteti ni ati gikundi kimwe kia mbeu njithi kuma gicigo-ini gia gatagati ga bururi nikiugite ati ni kiranyita mbaru riboti ya BBI gukuma kiuga ati mendekithia maria mari thiini mahota gukorwo makimaguna na njira nene. Mbeu njithi ya kuma kaunti-ini ciothe cia gicigo giki maugite ati riu ni megukorwo na mieke ya utongoria undu uria utangiakinyanirire hatari BBI. It is our high time now to support BBI. Tondu BBI ni gatutethia na mutigecirie Uhuru ndena kiongo kiaro ndangituretera BBI hata kumenya ni ndu kindari na president ni vinya muno atute, so ni turavatara to me support tondu president nara me support either na kauma thiini wa wathani arende gutigirira Kenya tutikarwa tugicagurana tutikarumana ringi na nikio twi guku niguo tu support BBI na giki ni kiambiriria turathie in 47 counties ava ni kuambiriria ni ground turara ni turauka mutweterere tumuretere BBI nginya kuma sinani na tutitiretigera tondu maundu mama tureka Uhuru president wetu no ramenya twi guku na no ramenya ni turathie nginya counties icio ciengi, so let us support BBI. Turenda BBI tondu ni turaikio nja muno rimwe anga ni turerwo anga ni county cito ni developed muno anga bia itwarwo Mandera ithwe tutiagirirwo gukorwo na bia na turauga u as young people from Mount Kenya region we are behind the president. I expect maundu maria twaugire hingo iyo tondu ni gwakiri na kamweke ga kuneana
gakoya views tura hope and we are praying na turauga maundu maria twaugire ni momeko na tututwe twari rimwe ati kuma umuthi twita region ni tutwite itwa rimwe irumu ati ni tukunyita muthamaki wa bururi mbaru tunyita agenda yake ya BBI mbaru ni tondu ni tuwi hau thiini wa BBI iyo niho rucio rwa ruriri. Nake spika wa bunge ya Senate Kenneth Lusaka niraneirie ati mbeca ni cigukorwo igitwarwo thirikari-ini cia kaunti ihinda riothe kuma kiumia giukite. Lusaka augite ati wona President Uhuru Kenyatta acoka kuma bururi-ini wa Faraja ni gukorwo agikira kirore watho wa gwitikiria mbeca ici ineanwo niguo kunina thigithigi iria ikoretwo kuo thiini wa thirikari cia kaunti. Lusaka aretio thiku imwe tu thutha wa kanje ya magavana kuheana mukano ungi wa kuhinga mihango kaunti-ini itiganite kumana na wagi wa besha. Tisha ile division of revenue bill, county allocation bill. Na mimi najua Mheshimiwa Rais anarudi leo. Kufikia kesho ama Jumanne, najua ndio kazi itakuwa ya kwanza kuweza kusign ile bill ili pesa zikuje kwa counties zetu. So I want to urge them to be a bit patient. Once the president ascends to the bill, money will start coming to the counties. And when money comes to the counties, waacha tutumie kwa njia ya kunufaisha mwananchi wetu wa kawaida. That is public money, let us account for it. Weta kiuliza hii pesa imefanya nini, wale unauliza unasema tufanye mapinduzi. Weta kiuliza hii pesa nimeleta imefanya nini, wanasema anauliza kwa sababu anataka kusimama ugavana. Mimi sitaki kuwa gavana. Jumatatu tunataka pesa siende kwa county, kwa sababu ikiendelea hivi tena tutafunga. Nacio thukuru cia university na colleges ni itanyitwo gucokereria mihango ya mathomo kuri arutwo a mwaka wa muthia kwambiriria muthenya wa rucio thutha wacio gukorwo ihingitwo kwa ihinda ria mieri 7 na mehariria ma kuhuriria thukuru ici dawa cia kuororohia mororo ma murimu wa COVID-19 ni itwarithirio na mbere kundu gutiganite. Wanjiru wa Foro na riboti no makiria. Muthia arutwo university na colleges itiganite guku bururi-ini ni magakorwo magicokereria mathomo muthenya wa rucio thutha wao gukorwo mahingite mieri 7 kurumirira gututhuka kwa murimu wa COVID-19 ona gutuika arutwo aria mari mwaka wa muico no tu magakorwo magicokereria. University ya Joikwat arutwo mwaka wa muico ni marikite gucokereria thukuru-ini. Vice Chancellor wa thukuru uyu akiuga ni mehaririirie kuigana gutigirira arutwo matiri ugwati-ini wa kunyitwo ni murimu wa COVID-19 ria mari thukuru-ini. Angikorwo ni uhoro wa social distancing, irathi ciothe itene cigitwo 1.5 meters apart. Angikorwo ni uhoro wa gwithamba moko, twina stations kundu guothe riu cia gwithamba moko. Ni turathondeka masks niguo moka magienda kugura no magure very cheaply, na hand sanitizer ni turathondeka na ona icio cigukorwo cia available. Francis Mugire uri ni afitha wa ugima wa mwiri mwena wa Thika hindi ya mihango yao ya kuhwiriria dawa colleges itiganite mwena uyu augite gutire thukuru gwitikirio gucokereria itahuhiririo dawa undu mona gutigirira ni marumireire mawatho na mitaratara iria gathikitwo ni Ministry ya ugima wa mwiri ya kuhotomia utheremio wa murimu wa COVID-19. Mwarimu munene thukuru-ini wa Cascade kiuga ni matigirire maundu maria mothe mendekithitwo ni Ministry ya ugima wa mwiri ni marumireire. Na wazazi wasikuwe na hofu ya kwamba wanafunzi wakirudi shule ya kwamba kutakuwa na maambukizi ama ile tunasema ambayo transmission ya COVID-19, kwa sababu mikakati ambayo serikali imeweka chini ile ya kufanya testing na kufanya training ya wale students ambao watakuja hapa shuleni itakuwa inaendelea kwa muda wa kila wiki. On Monday we are expecting students taking NEC programs, and those are about 35 students. Those are majorly the candidates who are supposed to do the exams in March. And so since they were not able to do the exams in March, we were given directive from NEC officers that they should resume on Monday to prepare and rehearse for exams. Universities na colleges ikoretwo igitabania mathomo mao nenda-ini cia ukinyaniria kurio na graduation ikoretwo cigitabanio na njira ya mwanya nenda-ini cia ukinyaniria. Kiama kiria kirugamiririre arutwo guku bururi-ini
Kiumia kihituku ni giatugiriria ikinya ria colleges na universities gucokereria indi makiuria thirikari gukorwo ihariirie kuigana gutigirira arutwo aya matiri ugwatini wothe wa kunyitwo ni murimu wa COVID-19. Ngiribotera Kameme TV retorokani wa Njiro wa Foro. Thegio wa Njiro wa Foro na thutha wa riboti yo twetekerie twambe twikiriro hanini tu twamukire ikairia mai ni tugucoka na mohoro mangi maingi ari hamwe na riboti ya mwonyere tukuhariirie ndukae guthie haraya. Maya ni mohoro ma Kameme TV.